mu gihe abanyamerika bitegura amatora azaba tariki 5 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2024. Abanyuzwe n'ibiganiro dukora badusabye gusobanukirwa n'imiterere y'amatora yaho. Benshi ntibabura kwibaza ikibazo kigira kiti kuki nk'igihugu cyifata nk'indorerwamo ya demokarasi ku isi nzima kigira amahitamo makeya mu cyumba cy'itora. Ibinyejana bibiri bishize amashyaka abiri ariyo abademokarate n'abarepublikani bahanganye hasi hejuru. Byagenze gute ngo abanyamerika bisange mu ihurizo rimeze nk'ahari tora yego cyangwa oya? Ni gute twisanze imbere y'ibikoresho ngurukana butumwa twibaza ngo ninde ugiye kwahageza abategetsi batavuga rumwe n'iki gihugu mu gihe kingana n'imyaka 4? None se mu by'ukuri kuki Amerika yahisemo sisiteme y'amashyaka abiri? Icyo usabwa ni umwanya wonyine, ubundi ibibazo wibaza byose ku nkomoko y'amashyaka abiri ukabisubizwa. Aho njye ni Mr. Rabbit. Niba rero utarakora subscribe wakandaho ubundi tukanzika ikiganiro cyacu. Kadutangire dushinga umwotso ku cyatumye duhaguruka, umurundo w'inyandiko tugasoma, ibindi tukabivoma ku nkuta z'impuguke mu mateka y'iki gihugu abanyafurika badatinya kwita igihugu cy'isezerano. We n'abategetsi bakimvuga ibahora hafi. In America, dreams come true. Hano muri Amerika, inzozi ziba impamo. Umunsi u Rwanda ruba rwizihizaho umunsi wo kwibohora, muri Amerika baba bizihiza umunsi bigobotoyeho ubukoloni bw'ubwami bw'Abongereza mu 1776. Ariko urugamba rw'impinduramatwara rwashyizweho akadomo mu mwaka wa 1783. Incabwenge zari zihari icyo gihe harimo James Madison wari inkingi ya mwamba, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Gouverneur Morris n'abandi basaga 55 banditse itegeko nshinga mu 1787 ritangira gushyirwa mu bikorwa tariki 4 Werurwe 1789. Iri tegeko nshinga ryasohotse icyo gihe nta ngingo n'imwe yavugaga ku mitegekere ishingiye ku mashyaka yaririmo. Benshi mu bashinze iki gihugu ntabwo bizereraga mu matsinda y'amashyaka. Alexander Hamilton amashyaka we yayitaga indwara y'igikatu ya za guverinoma zitandukanye. Perezida wa mbere w'iki gihugu George Washington wategetse manda 2 kuva mu 1789 kugeza 1797. Mu ijambo yagejeje ku mbaga asezera ku butegetsi mu 1796 yagize ati, Don't build political parties. He said once we build ntimugashinga amashyaka ya politike. Nituramuka dushinze amashyaka ahanganye, abanyamerika bazatangira guhangana hagati yabo. Noneho bahagarike kwita ku bindi bihugu biduteje inkeke. Ntibizahurwaho gusa ibindi bihugu, ahubwo bizafatirana amahirwe yo kungukira muri uko guhangana dufite, ndetse bitugenzure binatume dukura amaso ku mushinga wo kugira demokarasi ya Amerika nziza. Ariko kuri manda ye, incabwenge za politike muri icyo gihe zari zimaze gucikamo ibice bibiri bihanganye, kandi n'urubyiruko rwari rumaze kwandura icyo cyorezo. Ayo mashyaka yari Federalist ryari riyobowe na Hamilton, mu gihe ishyaka bari bahanganye ryari Anti-Federalist ryari riyobowe na Thomas Jefferson. Mu matora y'1800 yatsinzwe na Thomas Jefferson akubita hareba inzega John Adams, binashyira iherezo kwihangana ry'amashyaka kuko Federalist bahise baburirwa irengero nyuma y'intambara yabaye mu 1812. Muri icyo gihe ubwo James Monroe yari ku butegetsi, yabyise igihe cy'ibyumviro byiza, era of good feelings, kuko nta hangana ry'amashyaka ya politike ryari rihari. Mu matora y'1824 John Quincy Adams yatsindiye kuba umukuru w'igihugu, nubwo mu matora rusange yari yarushijwe amajwi na Andrew Jackson. Abari bashyigikiye Jackson bari bayobowe na Martin Van Buren, bahise bashinga ishyaka rishingiye ku bitekerezo bya Jefferson. Iryo shyaka baryita Democratic Party. Mu matora y'1828
habaye ihangana ryasize Andrew Jackson abaye perezida, bituma abanyamateka bavuga ko aribwo hari hatangiye politiki igezweho ya Amerika. Ariko buri wese ntabwo yigeze yemeranya n'intumbero Jackson yari afite, harimo kwagura ubucakara no kwimura abasangwabutaka bo muri Amerika. Muri icyo gihe abarwanya imitegekere ya Jackson bishyize hamwe barema ishyaka ryitwa Whig Party, maze rifata imico imeze nk'iyahoranywe na Federalist. Ariko uko iri shyaka ryakuraga niko abademokarati bo mu majyepfo bashakaga ko ubucakara bwakwagurirwa muri leta nshya yo mu burengerazuba. Ariko nyuma yaho ishyaka Whig Party riza gucikamo ibice mu myaka y'1850. Abari bashyigikiye ubucakara biyunga ku bademokarati bo mu majyepfo, mu gihe abarwanya ubucakara bashinze Republican Party mu majyaruguru, ishyaka ryitirirwaga Abraham Lincoln. Ugushora amafaranga mu ntambara ya gisivile kwa leta yari iriho muri icyo gihe byakungahaje bamwe mu barepublikani bo mu majyaruguru, bakoresha imbaraga zabo mu gushyiraho ingamba zo kurinda bizinesi nini no kongera abirabura mu batora, bisobanura nk'igihano ku bademokarati bo mu majyepfo. Maze gahunda y'abarepublikani yagendaga neza kugeza igwa ry'ubukungu ryo mu myaka y'1920. So the pro-business policies, the lack of regulation in the 1920s leads to the stock market crash of 1929. And it was a Republican president, Herbert Hoover, who was in the presidency at the time of the crash. Babisobanura politiki igenga ubucuruzi ntiyagiraga amategeko ayigenga, bituma isoko ry'imari n'imigabane rigwa hasi mu mwaka w'1929. Umurepublikani Herbert Hoover niwe wari perezida icyo gihe isoko ry'imari n'imigabane rigwa. Ibyo byatumye abarepublikani batakarizwa icyizere, maze umudemokrati Franklin D. Roosevelt atorerwa kuba perezida, abafasha gusohoka muri iki kibazo cy'ihungabana ry'ubukungu. Roosevelt yaguye inshingano za guverinoma, barema serivisi zirimo Social Security. Uko niko abademokarati bongeye kwihesha ishema ku butegetsi. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya, abademokarati n'abarepublikani bahanganye hasi hejuru. Igisigaye rero ni uguhanga amaso ibizava mu matora azaba tariki 5 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2024, tukareba hagati ya Donald Trump ndetse na Kamala Harris uzegukana iyi ntebe.